Siyanamukela bazalwane namhlanje Cathedral Church of All Saints. Sinamukela lisondo lemfica emva kwelisondo la Pentecost. Silandzela tifundo tethu njengalokuyetayelekile. Sifundo sekuqala sivela kuSamuel wesibili sahluko 11 1 to 15. Lihubo kube lihubo 14 bese kuthi sifundo sesibili sivela kwaSefeso sahluko 3 siqala kuverse 14. Livangeli livele kuJohane noma ngekulandisa kwemvangeli Johane longcwele sahluko 6 kuqala ivesini lekuqala. Namhla ke sihamba nebathebuli bethu Ata kanye na Jacqueline bese ngalana ngenhla sina Canon Zulu kanye nemnakethu Bexisa lesibambisene naye. Siqhubeka ke nenkonzo ekhasini 104 sitawuyenda ukuthi ibe ngetayelekile kepha letinye tindzawo mhlambe singayiculi siyikhulume. Inkosi isibusise. Semukelekile ke bazalwane simukelana esikhatsini esibuhlungu kakhulu silahlekelwe ebandleni ngemalungelo amadzala lekufuna ukuthi sithi sinikele lenkonzo sibe siwakhumbula sikhumbula namhla umnakethu lobekade parish worker babenyamane sikhumbula nemfundisi babe Jonathan Sibudla le naye sithole ukuthi itolo umlayeto akasekho. Sikhumbule kanye na Professor Lydia Makubu lomnye lolunga lelibandla le naye longasekho. Sisabeka ke lenkonzo sibeka sikhumbula nalabazalwane bethu lese bandulele labanye babo sesivele sesibajalile. Siyathandaza ke bazalwane ukuthi sikhumbule ukuthi sikulesigaba lesi se-COVID-19 tonke tinto atihambi ngendlela lesifisa ukuthi sihambe ngayo kepha nje sitawubeketela kuze ukuthi konke kuhambe kahle. Jesu athi uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke emandla akho. Lona umyalo wekuqala nalomkhulu newesibili ufana nawo uthi ubothanda amakhelwane wakho njengoba ukuthanda wena. Ule myalo lempili ibambelele yonke imithetho nebaprofeti. Bandla asivume intono tethu sikumisele ngalokuqinisekile ugcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngothando nangekuthula nabo bonke bantu. Nkulunkulu somandla Baba wethu osezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekunyakwende bekufanele sikwele ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhone ngekuhamba kokusha kuthi igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla lotsethelela bonke labaphendula ngeliqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kuto asimise asiqinise kulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisho umthandazo lomhla lotholakala ekhasini lesibili
tincwadzini tethu te-pew sheet sithandaze-ke kanye sithi uNkulunkulu owemusa usonda ngemavi ekuphila nangesinkwa setibusiso siqinise siphile ngekuqiniseka emseni wakho sibhekane nekwesaba kwethu siphinde sabelane isinkwa sethu naJesu Kristu inkosi yethu lophila usanawe namoya oyingcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Silalela tifundo talomuhla. Sithandazeni bazalwane, siyabonga bakuNkulunkulu akho lasafunziwe lesi sikhathi ngoba Nkosi angamadoda isicuzi sawo. Siyakhuleka bakuNkulunkulu ukuthi nakulolu suku ongakhuluma nathi, ongasonzela kuwe, ongasenda bakuNkulunkulu sive lokho otawukhuluma kithi kulesi sikhathi. Yenta-ke bakuNkulunkulu emavi emlomo wami nebuzidla kwakho inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova qala laphakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Khuluma egameni leyisene nendodzana namoya oyingcwele. Amen. Libandla lingahlala phasi. Sinivusele bathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Njoba-ke namhla kulisonto lemfica emva kwaPentecost kuphindze kube lisonto le-17 leminyaka. Tifundo tethu-ke bazalwane njengoba setifundziwe time ngalolu hlobo sekucala sifundo siphuma kuSamuel wesibili isahluko se-11 sicala esahlukaneni sekucala sigcina esahlukaneni se-15 likuko lelona likuko le-14 bese sifundo sesibili siphuma kwabaseFesu isahluko sesithathu sicala esahlukaneni se-14 siye esahlukaneni se-21 bese livangeli lethu litholakala ngekulandzisa kwaJohane isahluko sesithupha sicala evesini lekuqala siyogcina evesini le-21. Sihloko-ke bazalwane lesishumayela etikwaso sihloko lesithi uNkulunkulu uyabakhathalela abantu bakhe siqephu sesibili. Sitawukhumbula ukuthi evikini leliphelile sikhulume yona le ndzaba lena bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyabakhathalela abantu bakhe. Siyayazi-ke bazalwane indzaba yokukhula kwelibanga ukuthi yindzaba lengeke size siyitantantele noma siyibukele phasi ngoba siyazi ukuthi libandla lelingakhuli libandla lelifako. Asifuni ke thina bazalwane ukuthi sibuke sibonakale silibandla lelifako. Kungakho-ke nakuleli viki sonke siqhubeka naso sihloko sethu semkhuso noma ingqikithi yato tonke letindzaba lesonto sikhuluma ngato ukuthi kufanele libandla likhule lekuthenini lilungele ukuthi mzukwana Jesu Kristu abuye atewulilandza litholakale ukuthi lilungele angafiki Jesu bese mhlambe seliyethuka libandla ukuthi kwentekani. Siyazi ukuthi tinsuku ngetinsuku kufanele ukuthi sibe bantu labatilungiselele silithathe nalolo suku kwangathi lusuku lwekugcina ngoba njengoba Jesu Kristu asho bazalwane asilwati lolu suku lapho ayawubuya khona. Labanye uyabuya namuhla, labanye uyabuya kusasa, abanye-ke vele batawuba nalesibusiso sekuthi bambone abuya basaphila bese baguqulwa leyo mitimba. Kodwa nje lokumcoka ngokuthi sifanele sihlale silungele njalo. Kungakho-ke sithi libandla alikhule, libandla alakheke. Evikini leliphelile-ke bazalwane sikhulume noma sikhunjutiwe noma saboniswa indzaba yokuthi uNkulunkulu uyabakhathalela abantu bakhe. Uyakhathala ngami, uyakhathala ngawe, futhi umcoka uNkulunkulu ngako konke lokwentekako etimpilweni tethu sibantu siphindze sibe bantwana bakhe. Kufuna sathi bazalwane ukuthi noma ngabe siyedlula etinkingeni nasetimphelweni letimatima letinkulu lesibona tikhona nje kuletinsuku lesiphila kito, akukhweshisi lokuthi noma leliciniso lokuthi uNkulunkulu uyakhathateka ngathi, ngokuthi uNkulunkulu uyasinakekela, nokuthi uNkulunkulu uyasithanda bazalwane.
uqhubeka uNkulunkulu abe nemaqhinga lamahle ngathi njengoba asho encwadini yaJeremiah ukuthi sibe nekuphumelela futhi uyadzinga uNkulunkulu ukuthi lamaqhinga lanawo ngathi thine sifanele ukuthi siwati bese sesisenda semandleni ethu ukuthi siwafeze lawo mathuba noma lawo maphupho sathi ukuthi uNkulunkulu unathi nekokuthi futhi uyasihola kude ukuthi singagcini nje singilokho esingibona namuhla kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi kusasa ungumwena nami sibe ngcono kunalokho lesingibona namuhla ngawo uNkulunkulu ufuna siqhubeke ngekwenyuka emazingeni abo bonke kude thina kabuya Kristu asithole sesivele sijudane nekufanana naye. Esifundweni sethu sekuqala lebathathekayo sanamuhla sithola indzaba yaUriya naDavide ngokuthi indzaba yaDavide naUriya iqala kanjani nokuthi sibese mhlawumbe sesifundzele etinye incwadi bese siyayazi ukuthi iqhubeka kanjani. Kodwa lesifundzako lesitholako namuhla ngokuthi sithi lesifundvo ngesikhathi lapho lamanye emakosi aphuma ahamba aya empini Davide wakhetha ukuthi ahlale ekhaya wathumela emabutho akhe ukuthi kuba ngiwo laya empini. Lokhu mhlawumbe kwamenda Davide ukuthi ngalokuthi akasatanga noma akalatanga noma akalinaganga lichinga naNkulunkulu ngaye wathi khanza Davide sikangena esilingweni nalapho agcine seka letha kufa etiwempilo yaUriya ngoba besisekalele nemkakhe. Ngenxa yokuthi abazalwane uNkulunkulu uyasikhathalela uyasiniketa uNkulunkulu ukuthi sitawuphilela nawo sende nawo empilweni tethu nokuthi kufanele lokho sikulandzele. Davide kube mhlambe kwakhona ukuthi alandzele lokho kufanele ukuthi akwende ngaleso sikhathi ngabe akatitholanga angena ekulingweni kodwa wathi khanza asangena ekulingweni ngoba angayilandzeli impilo yaNkulunkulu noma umgomo kaNkulunkulu losikhathalelako ngempilo yakhe. Nathi lebazalwane uma ngabe sitawuba nalowo mqondo waDavide ukuthi uNkulunkulu nakasithumile ukuthi sihambe sibheke siye kuphi noma sihambe sendele kodwa bese thina sesithatha indlela yethu sesena lokho lokufunwa ngithi noma lokho lokuchaza thina kungenteka sithi khanze ngokuthi ngenxa yokulahla leli plan uNkulunkulu lanalo noma lelihloso uNkulunkulu lanayo ngempilo yethu bese sithatha impilo tethu sesibeka encupheni sesithi khanza mhlawumbe sesize silengela ngisho nasekufeni lombala lebe singeke sifinyelele kiko kube besihleli sihamba lalapho uNkulunkulu lapho ekasibikeleko ukuthi sihambe khona. Cabanga nje sewutikhumbute wena empilweni yakho etinqumeni lotithethe nasetintweni lotentile nasowubuka emuva uyabona indzawo lapha ungakafanele ukuthi uhambe uye khona uyatibona tinto lokungakafanele ukuthi utele so uyabona ukuthi uyathi kube nami yathi inhloso yaNkulunkulu ngempilo yami futhi ngihamba ngenta yona nawo nanawo ngabe angizange mhlawumbe ngifinyelela kiko nawo nanawo ngabe mhlawumbe akuzange kwenteka kithi. Cabanga nje ukuthi kunetinto le mhlawumbe longathanza nalofisako ukuthi ngabe uyatenda kodwa namhla awukhona ukutenda ngenxa yokuthi kukhona nalapho uNkulunkulu abethinte ungayikhona wathi khanza sohamba soyakhona sekukhona letinto noma leto tingoti noma leto tehlakalo letifinyelele empilweni yakho tasetikwenda kokuthi ungasakhona kwenda nabo lobe ufise ukuthi ngabe kuyenteka. Sisakhula ke uNkulunkulu bazalwane njoba sisho sithi isikhathi sekukhula lesi sisho nokuthi uNkulunkulu lokhathalela kwempilo tethu kufanele ukuthi sifunze ukulalela livi lakhe sifunze ukuconza livi lakhe sifunze nokuthi libe nangekhathi kithi libe ingcenye yethu ukuthi sitewukhona kwathi emaqhinga netinhloso uNkulunkulu lanako netimpilo tethu sitewukhona ukuthi netinqumo lesithathako empilweni tethu kube tinqumo letitawusihambisa emgomeni waNkulunkulu tisihambise endleleni yaNkulunkulu ngoba siyathi ukuthi nasingene kuwo lowo mgomo naleyo ndlela uNkulunkulu tawusipha emandla
ngokuthi nalento dilimo lesetingavela sitawukhanza sikhona kudengama sikhona kudehlula ngoba uNkulunkulu uhamba nathi. Kodwa ngalesikhathi sesihamba uNkulunkulu angekho sitawukhanza ngokuthi dilimo bazalwane kuyafika tisihlule tisinqomo. Lithi ke livi umuntu ulothi kude uNkulunkulu enhlizweni yakhe usilima noma usiwu. Umuntu locabanga ukuthi angayiphila impilo yakhe ngekuthanza kwakhe nangekufisa kwakhe usiwula noma usilima akasisho sihlakaniphi. Siyabona ke bazalwane uma sibuka umhlaba namuhla ukuthi abantu bonke sebangene kulowo mkhambathi lowo wokucabanga ukuthi bangaphila bangaba nempilo uNkulunkulu angekho. Sibona ngisho baholi bethu bacabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele bambeke eceleni baphile impilo letifunwa ngabo bene inthando yabo, kanti uNkulunkulu usukidele ukuthi sonke la emhlabeni siphile sene inthando yakhe. Bantu ke bazalwane lithi lelivi balengela ekufeni labatshela ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngoba uNkulunkulu uyakhathaleka ngathi, uyasibita ukuthi nanathi kufanele ukuthi sikhathaleke ngalabanye. Kuleli ngobona namuhla nje siyamova uNkulunkulu uthi angeke ukuthi umuntu utikhathalele wena kuphela, ufanele ukuthi bese ukhathaleka njengalabanye ngoba naye uNkulunkulu ukhathalekile ngathi. Sibusisekile ke bazalwane kwathi ukuthi thina sina uNkulunkulu lokhathalekako ngathi ngamunye nangamunye. uNkulunkulu nakadala izulu nemhlaba njengoba lisho likubo bazalwane, abecabanga mina acabanga wena, akwenda konke labeka kwena bazalwane, akuletha konke labeka kuletha kulomhlaba endlela ukuthi mina nawe sithe ukhona ukuthi siphile. Ngakho ke uNkulunkulu mangabe kwaba nekusicabangela kwaba nemaqhinga lamahle ngathi sibiyabitwa ukuthi nathi sikwazi ukuthi sibacabangele labanye, sifune emaqhinga lamahle uNkulunkulu lasikete wona, sifune ukufeza wona. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi siphinde sikhombise ukuhlakanipha ngokuthi siqale sivume ukuthi uNkulunkulu ukhona, bese sesifuna inthando yakhe, sesifuna kwathi ngabantu ngaye, sesifuna kwenda lokho yena lathi kufanele sikwende. Ngoba mangabe singeke sikwende lokho angeke sikwazi ukuyifeza inhloso yaNkulunkulu ngempilo yethu, sitawugcina sikhanza sesibuka emuva sesigcwele nje kulila ukuthi awu kube manje kwendeka kanje. Kungakho ke bazalwane sitithoba endwa uNkulunkulu, sitiletha enthandweni yakhe, sitiletha naselwatini loluvela kuye ngoba sithi yena uNkulunkulu lokhathaleka ngathi nguye lwemthombo wako konke, nguye losisita ukuthi ukucabanga nekuzidla kwethu kube lokufanele. Liyasitshela ke livi bazalwane ukuthi umcebo wonke uNkulunkulu la ufakile wawubeka emhlabeni njengoba sesishilo ukuthi konke kudalwe nguye, ulethele ukuthi siwusebenzisele ukuthi sifeze lamaphupho akhe ngathi, sifeze lamaqhinga lanawo ngathi, kuze ukuthi sithe ukhona ukuthi sonke sikhona sila emhlabeni sithokoze sijabule. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi kude sikwazi ukuthi konke uNkulunkulu lasikete kona sikusebenzise kahle. Sidzinga ukuthi sihlanyelwe noma sibe netimphanze emthandweni lwakhe, kuze emthandweni lakhe lasikhombise lona lasithandze ngalo, kude sisiphe ukhona ukuthi nathi sithandze nalabanye, sikwazi ukuthi nathi sibe bantu labanakekelayo, sibe bantu labatawukhona ukuthi baqhubeke nalabaqhinga uNkulunkulu lasinikete wona. Uma sibhekana ke netingcinamba, sibhekana nenkulunkulu, sisahamba kule ndlela uNkulunkulu lasinikete yona, uyasitshela evini lakhe esifundweni sesibili ngokuthi usinikile ukukholwa lokutawukwenda ngokuthi impilo tenteke, ngoba ngokukholwa sitawumethemba yena, sathi ukuthi vele uNkulunkulu lonakekelako, uNkulunkulu lokhathalekako ngathi uNkulunkulu losifunela konke lokuhle. Uma sinalowo mqondo siyakhona ukuthi le ndlela lekufanele siyihambe, sikhona ukuthi siyihambe bazalwane noma sekulukhulu noma sekubida, ngoba siyathi ukuthi emaqhinga uNkulunkulu lanawo empilo tethu angcono khashane mhlawumbe kunaloko lesikadiphuphela khona, kunaloko lesikadifisela khona, naloko lesikacabangela khona. Ngakho kufanele ukuthi sivule leqondo lethu, simvumele yena, simethembe yena ukuthi lokho lasilethele khona, lokho lasinikete khona ngiko kanye nokutawusiphilisa kusiphumelelise, ngoba uNkulunkulu lokhathalekako ngathi. Masifundza alivangeli bazalwane liphindze futhi nalo ligcizelele lendzaba yokuthi uNkulunkulu uyakhathaleka ngathi.
Sitawukhumbula evikini eliphelile ukuthi leli vangeli lesilifundzile sabona kuvelana kwaKristu labekanako ngebantu asenda umsebenzi lomuhle wekwelapha abantu wekukhulula abantu wekusika abantu. Nanamuhla sola siyaqhubeka sithola sifundo lesifana nako nalesisaleli leliphelile lalapho sibona Jesu Kristu aqala akhombisa kunakekela kwakhe ukuthi athathe abafundi bakhe abakhweshise esixukwini ukuze sibatothola kuphumula. Athi sekakhweshile esixukwini asahlele abafundi bakhe asibone isixuku sibuya sitabuye nakasibuka lesixuku abone ukudzinga kwaso abe nokuthitheka ngekhathi ukuthi ngeke labantu uzethi abakhweshe bahambe ngibabona ukuthi banekudzinga lokukhulu. Kwase wena simangaliso Jesu Kristu sewukuthi akwazi ukuthi abondle labantu asebenzisa nje kudla lokuncane kodwa wasenda simangaliso bondleka labantu baphindze futhi wasala lokudla ngenxa yokuthi abeneluvelo. Kufanele sathi bazalwane ukuthi nathi namuhla sibafundi bakhe unalo loluvelo ngetimpilo tethu, unalo loluvelo ngekuhamba kwethu. Uyafuna uNkulunkulu, uyafuna ukuthi konke kusihambele kahle, uyafuna ukuthi konke kube kuhle, uyafuna kuyena lemisebenzi yetimangaliso lesifundza ngayo eBhayibhelini ukuthi kwenteka letimangaliso lesibonako atigcinanga lapho kuphela bazalwane kodwa tibitele ukuthi nathi namuhla sitithole leto timangaliso. Siyabona ukuthi labantu bathi nababuka Jesu bambona ukuthi Jesu ungumholi lokwehlukile, ungumholi loneluvelo, ungumholi loneluthando. Babona ukuthi akafanani nalabaholi labe bakhona bangaleso sikhathi. Siyabona ukuthi vele sebambonile ukuthi unjani akazange Jesu mhlawumbe bese sesobetela phansi labantu waqhubeka wakhombisa lothando lwakhe akhona le emgwadulweni. Siyabona ke futhi sekendlulile lapho sekabondlile labantu ngoba lithi lelivu wathi sekabondlile labantu wasuyakhwesha yena qobo lwakhe soyahamba yanyamalala. Bafundi bakhe base bayewela bawelela ngesheya basahamba sitshela ukuthi sikephe sasesiyaqala sesisabetana netivumvumo ngoba vele bazalwane nasihamba lendlela yaNkulunkulu sisahamba lapho asikhombe khona tawuvela letivumvumo kodwa lokuhle ngokuthi sathi sifika leso sivumvumo siyatshela ukuthi ngoba Jesu Kristu abemjesu lonakekelayo kwase uyavelela abafundi bakhe kwase sokuyafika kubo kwase sobaniketa ukuthi tithule leto tivumvumo ngoba sitshela ukuthi bagcine bewelele ngesheya emva asafikile kuyena. Nembala kwaba nako Jesu ukhathatheka nabo ngabe kade ukuthi ngeke kulunge baphelele lapha elwandle ngoba kusenemsebenzi lomningi lomkhulu lomelele bona lekufanele ukuthi baqhubeke nawo angasekho yena. Ngabo wathi abaqhubeke baqhubekele ngembili abaqhubekele ngesheya wabathatha wabethwala Jesu wafinyelela nabo ngesheya. Nathi bazalwane kuleti zivumvumu lesibhekene nazo letidinsuku kufanele sathi ukuthi Jesu Kristu utawuhamba nathi utawusethwala sifinyelele ngesheya ukuze ukuthi sinte ukhona ukuthi sifeze injongo yakhe. Njengoba abazalwane sathi ukuthi sinaNkulunkulu lokhathathekako ngathi asisonzetene kuze ukuthi sithole kunakekelwa kunye. Asifuneni inhloso yakhe nemaqhinga akhe ngetimpilo yethu sisebenzisane naye ngokukholwa nangeluthando ukuthi sikufeze konke loNkulunkulu lanawo lungemaqhinga ngetimpilo tethu. Uma sena njalo sitawutibona sikhula silibandla bese siyamdumisa siyambabanda yena loNkulunkulu lonakekelayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Asithandaze. Umukholosi makathe ufanele kudunyiswa njalo ubusa kwemhlaba lwandle nemazulu ngobe konke kwadalwa nguwe. Siyabonga ngembusiso tendalo nempilo letiphuma ebuhleni bakho lobungenamkhawulo. Siphe ebandleni isibindi sekukhuluma ngemisebenzi yakho lemangalisako sihlabele njalo ngekulunga kwakho. Sende sikhumbule njalo ukuthi sabelane
umcebo wendalo lewusiphe wona kute kutsi usite bantfu bonke Nkosi ngemsa wakho Ibathandaza kwethu Nkosi uyakhona kwendalo ungetuluka kucabanga nekucela kwethu khatimulisa ebandleni nakuJesu Kristu kuletikhatsi tekumatima sisalungiselwa ukuya kwaKristu watulandza libandla lakhe siqinise ethandweni usiphe amandla ekucondzisisa nabo bonke labangcwele labagcwele luthando lwaKristu lolwenza bonke kucondza nekwati Nkosi ngemusa wakho Ibathandaza kwethu Babe losezulwini imindeni yonke itfola kukhona bayo kuwe njengobe wamgcina wamlonza nowane emndeni wakhe wabaletha empilweni lensha emkhunjini phansi kwezivumelwano sakho lwasethembisa busisa nyalo Nkosi imindeni yethu sonke yena imishado iqine ibe netitselo letinhle ngokwenthando yakho lenhle yenda livu lakho libuse emakhayeni ethu hlanganise malunga emndeni ekuthenini athithelelane kute indvodzana yakho itewukile etinhlutweni tonke nokukholwa yenda emakhaya ethu abe tindzawo lapho kunekukhula kwebuKristu nekwakhiwa kwetimilo taKristu kithi sonke Nkosi ngemsa wakho Ibathandaza kwethu Nkosi yemandla siphephise nato tonke titukulwane letitako ekubini belive nebaholi labangakalungi nalabo labalwisana nebuholi lobulungile nalobucotfo lobetsembekile phansi besetfu nebaholi baso sibusiso sekutsi bahole ngekwentsandvo yakho lenhle nika baholi emakhaya emangweni nasebandleni kutsi balandzele sibonelo nekuhola kwaKristu Jesu uma bahola labanye vikela imibutfo yetfu yekuvikela emaphoyisa naletinye tisebenti tembuso upende batimisele ekwenteni umsebenti wabo ngebucotfo nekwetsembeka kuwe Nkosi ngemusa wakho Ibathandaza kwethu Babe longcwele ngayo indvodzana yakho nemandla ekubuyisana lavela ekufeni kwakhe siyemukela tonke tipho letinhle kuphila nekugcineka siletsa embi kwakho labo labaphatsekile nalabo labampofu sikhumbula ikakhulu labo labanegciwane lamahazane nalabo lelibahlubetile ngandlela tsite sisalwane ligagasi lelisha lalesifo baphe kuphiliswa nekuvikelwa ubaqinise empilweni kutsi babone uhlangabetane netidzingo tabo ngoba ungubabe lonakekela kuKristu Jesu umsindisi wethu sithandazela labo labalahlekelwe tihlobo tabo ikakhulu imindeni yakaSigudla yakanyamane newakazwane nalabo labalahlekelwe tihlobo kulobudlwangudlwangu lobuphungetse live chubeka kwendlulisela kubo nakitsi kudududa nekunakekela kwakho Nkosi ngemsa wakho Ibathandaza kwethu awu Nkosi ungavumi kutsi tinhlito tetfu tiqiniswe kunganakekeli kwelive nekukhatsatana kwalo siphe kucondza nesibindzi kute sichubeke sisendlula kulesigodzi sebuhlungu sitfolele elisakramenteni lakho lelingcwele singene singilabaphendukako nalabanokukholwa kute kutsi sisadla
umtimba longiwo nengati yakho sithole kuthethelelwa kwetono nesibinzi sempilo lebusisekile yaphakathe njengekwethembisa kwesivumelwano lesisha saKristu Nkosi ngemsa wakho. Yiba ukuthandaza kwethu. Tonke letinto babe nabo bonke lokunye lowatiko kutsi siyakudzinga siphe ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu lowafa waphindze wavuka lonyalo waphila kusa nawe namalongcwele uNkulunkulu munye naphakathe. Amen. Amen. Babe mnikatiwe manda sizinikela kuwe na Jesu Kristu Nkosi yethu ube sinomhlatshelo lophilako simele veni ngamandla